Luke 16, verse number 13. Kung nanasa, amen? Tanan nanindog paliw para sa magbasa pulong sa Diyos. Everyone standing, please. Luke 16, verse 13, 14, and 15. English unavasay kaduha. Si Kristo nagasturya dere, no servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided him. And he said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Isaya, walay sulugoon nga makaalagad sa duha ka mga agalon, kay mahimong siya modumo sa usa ug mahigugma sa lain, o dili ba siya mukupot sa usa ug mubiyay-biyay sa lain. Dili kamo makaalagad sa Dios ug sa mga bahandi. O ang mga Fariseo usab kinsa mga hakog nakadungog sa tanan niini mga butanga, ug sila nangatawa pagyubit kaniya. Nagsimo pagyubit, it's not like bugal-bugal or like tamay. Yubit is kind of like tamay. Yubit is to scorn, right? Mayubiton is scornful. So sila nangatawa. Where was that? I lost the place. Nangatawa pagyubit kaniya, verse 15. Ug siya miingon nga to kanila, kamuma o sila nga nagpakamatarong sa inyong mga kaugalingon at tubangan sa mga tao, apan ang Diyos nasayod sa inyong mga kasing-kasing, kay kanang gitamod pag-ayo sa mga tao, dulumtanan sa pananaw sa Diyos. What is tamod? Respeto? Because in English it's esteem, which is respeto. Jump down to verse 19. And now in verse 19, verse 22. There was a certain rich man which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate, full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. Abraham's bosom, we would just call that paradise. Kanang lugar nga ang mga tao naghula, ang mga naluwas naghula hangtod si Kristo, nabanhaw o nagdalat nila ngadto sa langit. He said, I go to prepare a place for you. So naghula sila, nining ang lugar gitawag Abraham's bosom, the idea of comfort. The bosom is when kung maghalog ka sa tao, you hold them to your bosom. Naghalog, it's the idea of a place of comfort. It came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Masaya, tihayos ka adunahan nga tao nga ministihan og I can't say that word, purpuro. I can't say it, purpura. Og pino nga lino. Og anaa sa kahimtang nga haruhay matag adlaw. Og dihay usa ka makililimos nga ginganlan og Lazaro nga gipahigda sa iyang ganghaan puno sa mga kabahong. Common ba ang pulong bahong, kabahong, sores, mga samad, kind of, not exactly samad, but sakit sa panit. I don't know the word kabahong. Og nagatinguha nga mapakaon sa mga mumho nga nangatagak gikan sa lamesa sa adunahang nga tawo. Dugang pa ang mga iro nanuol og nanilap sa iyang mga kabahong. Og kini nahitabo nga ang makalilimos namatay. O gidala sa mga anghel nga to sa sabakan ni Abraham, ang adunahan nga tao usab namatay o gilubong. Title of my message comes from verse 22. The rich man also died.
ang adunahan nga tao usab namatay. Magampo na ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe karon. Father, would you bless the message this afternoon? God, would you fill me with your spirit? God, you know I'm weary. And you know how the devil's fought. And I pray, God, you'd bless the message right now in a special way. Would you stir our hearts? Would you point our hearts back towards the things that matter? Lord, if we find ourselves far from you and far from the most important things in life, would you help us to focus on what matters? Holy Spirit of God, fill me with your spirit as I preach. Please, God, I need you. Help me right now. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Di ko makaguess pila ka panahon nagwali ko gikan niini nga story sa adunahang nga tao dito sa impyerno. Balik-balik nagwali ko gikan niini nga story. Pero karon adlaw kini ang first time nga nagmatikod nako ang tinuod context sa story. Nga naman si Kristo nag-ingon nini nga story. I never noticed what yun ko nakakita. Luke chapter 16 verse 13, this gives us the context. We're not going to look at the parable at the beginning of the chapter because verse 13 very clearly gives us the context of the story. Luke 16 verse 13, kung nanasa, amen? Si Jesus nag-istorya diri, ang gisulti, no servant can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. That word mammon just means money. You translate bahandi. I don't know why, I forget why they use the word in the Greek, mammon, but they transliterate it directly into English. But in Visayan, they chose to use the word bahandi, which is correct. Wealth, katigayonan, and money. Walay sulugoon nga makaalagad sa duha ka mga agalon. Kay mahimong siya mudumo sa usa og mahigugma sa lain, o dili ba siya mukupot sa usa og mobiyay-biyay sa lain, dili kamo makaalagad sa Diyos og sa mga bahandi. Here in this verse, ginawong ta ni Jesus. Kasi ito ginawong ta sa Jesus, we are confronted by Jesus with the question, what are you living for? God or money? Unsay ang imong katuyuan sa kinabuhi? Nagkinabuhi ba ka alang sa kwarta? O nagkinabuhi ka alang sa Diyos? We find the question, maybe not ginawong, because that sounds negative. Siya nag-atubang na to. I don't know how to say. He puts it in front of us. Nagpaatubang na to sa pangutana. Can I say that? English, he confronts us with the question. He says, who or what are you living for? God or money? Because listen to me tonight. Because you can't do both. Dili ka makakinabuhi alang sa Diyos ug alang sa kwarta. You have to decide which one is your God. Kinahanglan ka magdesisyon nga kinsa or unsa ang imong Diyos. You listen to me very carefully. Kung ikaw magakinabuhi alang sa kwarta, wala ka nagakinabuhi alang sa Diyos. Kung magbase ka sa tanan mong decision sa kwarta, dayon ang kwarta maong imong Diyos. That's what Jesus is saying here. And some people didn't like it. Look at verse 14. Luke 16:14. And the Pharisees also, who were covetous, heard all these things, and they derided him. Ug ang mga Fariseo usab kinsa mga hakog. It's harsh in Visayan, hakog. Kinsa mga hakog nakadungog sa tanan ni ining mga butanga ug sila nangatawa pagyubit kaniya. That's a pretty good translation of the word deride. It's to mock and laugh at.
Why? Because you don't want to acknowledge what He said is true, so magbinuwang ka. Kind of like sometimes magwali ko na yung mga tao, basing na bisita, dali sila ganan sa akong pagwali, maglingkod sila sa likod ug magkatawa. Ako musulti mo sa rason, naigot na gyud sila. Jesus said, dali ka makalagat sa Diyos ug sa kwarta. O kining mga tao, kining katawhan, kining mga tao, nagagamit sa ilang relihiyon aron mangwarta. The Pharisees were all about money. All about money. And you know, ang I can't talk. Ang religyoso nga mga tao, kasagaran dali sila ganahan kung ikaw magbutya nga nagkinabuhi sila para sa kwarta. Look at what they did. It says they derided Him. They got mad and they started mocking. Magbugal-bugal. Look at Jesus' answer in verse 15. Luke 16:15. And He said unto them, Ye are they which justify yourselves before men, but God knoweth your hearts. For that which is highly esteemed among men is abomination in the sight of God. Kung siya miingon nga ito kanila, kamumaw sila nga nagpakamatarong sa inyong mga kaugalingon at tubangan sa mga tao. Apan ang Diyos nasayod sa inyong mga kasing-kasing. Kay kanang gitamod pag-ayo sa mga tao, dulumtanan sa pananaw sa Diyos. Jesus looked at him and He said, God knows your heart. May I say to you today, Truth Baptist Church, ang Diyos nahibalo sa tinuoras nga kita nag-aalagad sa Ginoo. Are you listening to me? Ang Diyos nahibalo sa atong kasing-kasing. Kini mga Fariseo nagpakaroon inno nga religyoso kaayo, nagpakaroon inno nga naiguma sila sa Diyos tungod para nila ang relihiyon maong business, negosyo. Na opportunity sila makakuha sa kwarta o respeto. Kwarta o respeto. Are you taking notes, Curly? Okay. And Jesus looked at these hypocrites and says, makalimbong ka sa mga tao, pero ang Diyos nahibalo sa imong kasing-kasing. Truth Baptist Church, kanan ko mo painumdum ninyo karon hapon, ang Diyos nahibalo sa imong kasing-kasing. And let me tell you something. That means He knows exactly why you are serving Him today. Kung sower ka, siya nahibalo sa rason. Kung magtulog ka sa Sunday school class o mag-work sa lain-lain area, siya nahibalo sa imong motivation. Sa rason nga ikaw nag-aalagad. He knows your heart. He knows why you're serving. And let me say, that should either encourage you or scare you. Kana, maka-encourage nimo or makapahadlok nimo. Because He knows. If you are sincerely serving God with all your heart, pero gamay mong bunga, siya nahibalo nga sincere ka, wa kay raso mabalaka. Are you listening? If you're serving God because you sinceryoso gayud ka, ganan ka mo sunod sa iyang kabubuto na lang sa imong kinabuhi. Kung ikaw nagalagad sa Ginoo tungod na gugma gayud ka sa imong manuluwas, I got good news for you. He knows your heart. He knows your heart. Pero kung ikaw nagalagad sa Diyos para sa dalok ng mga rason, kung nagalagad ka tungod hunahunang kung nako'y magalagad ko sa Ginoo mga tao, magrespeto na ako. By the way, none of us know why someone else is serving God. Be very careful saying, kabalo ko sa yung tinorason. Wala ka kabalo.
Wala ka kabalo. Ang Diyos nahibulo sa kasing-kasing. Dili ang pastor, dili ang mga membro. Be very careful about judging motives. I know why he did that. Maybe you do, maybe you don't. But if you are serving God for selfish reasons, whether it's respect of man or basing na chance nga mangwarta, somehow I can get money, I got news for you too. God knows your heart. You're not fooling God. Wala ka naglimbong sa Ginoo. Makalimbong ka sa tao, pero dali ka makalimbong sa Diyos, kaya naghibalo siya sa imong kasing-kasing. And that truth is the context of our story. The story of the rich man in hell is based on the context of people who were serving God to make money. And Jesus looked and he said, God knows your heart. You're trying to make money. And Jesus says to these Pharisees, nagkinabuhi ka para sa kwarta, nagalagad ka sa Ginoo kay naiginansya. He says, let me tell you a story. And the rich man in hell is the story Jesus told to the covetous Pharisees who were living and serving God for money. Let's look at the story in Luke chapter 16, verse 19. I never noticed this until today, the connection between those verses. Luke 16:19. There was a certain rich man, which was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. Dihayos ka dunahang nga tao nga binistahan og purpur. I cannot say that word. Purpura. Is it supposed to roll? Purpura? I can't. Purpura. Do I have to roll both R's? Or can I just do the second one? Purpura. I can do that, but I cannot roll both. Purpura. Such a stupid word. Where am I? Binistahan og purple. Og pino nga lino. Og anaa sa kahimtang nga haruhay. Matagadlaw. Jesus said, hey, kamo nga mga hakog, nako'y story para ninyo. Nayadunahang nga tao. Siya nagbaton sa tanan mga butang nga gitingwa nimo. Ang tanan mga butang imong gihuno-huna, oh, kung nakoy niyana, kung nakoy kana, malipay yung gayud ko. He said he had it all. Nagkinabuhi siya para sama sa hari. Matagadlaw. Fared sumptuously. This guy, purple was the color of royalty. Nagkinabuhi siya sama sa hari. Jesus said, but there was another man. Verse 20 and 21. And there was a certain beggar named Lazarus, which was laid at his gate full of sores, and desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. Ug dihay uska makalilimos, nga ginganlan og Lazaro, nga gipahigda sa iyang ganghaan. Dali, ganghaan ni Lazaro, ganghaan sa adunahang nga tao. Sa iyang ganghaan, puno sa mga kabahong. He had serious health problems. Murag malnutrition, kulang ang pagkaon. Basin na ilain-lain, dali siya makalakaw. Wala takabalon sa iyang tibo problema. Og nagatinguha nga mapakaon sa mga mumho. Nasab niyo mumho? Kung si Hannah magkaon sa iyang toast na mumho bisan asa. Can I say that? Kung si Beth magkaon sa iyang toast, pareho mangyapong mga mumho bisan asa. Dayon na si Jessame, pero wala mi time para ni anak karon. Ug Joshua, nakoy daghang nindot gyud, nakoy daghang anak nga pwede binuwangan sa akong pagwali. Ug nagatinguha nga mapakaon sa mga mumho nga nangataga gikan sa lamesa sa adunahang nga tawo. Dugang pa ang mga iro na nuol ug nanilap sa iyang mga kabahong. So Jesus is making a contrast here. Naitaw nga dato gayud, naitaw nga pobre gayud. You see the connection here? Na mga tao, ganan sila sa kwarta, naggamit sila sa relihiyon para sa negosyo man ang mangwarta sila. And Jesus says, let me tell you a story. Naius ka tao nga dato gayud.
Nindo ang iyang kinabuhi matag adlaw. Nay us ka tawo sa gawas hanggang haan, miserable kayod ang iyang tibok kinabuhi. Walay pagkaon, iyang tibok panglawas na daot gayod. He was like gipahigda, dili siya makalakaw. Grabe kayo lisod ang iyang kinabuhi. Then he comes to the point, verse 22. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Just a time out, I've said this many times, I'll say it again. Kini dili usa ka parable. Ang parable walay ngalan. Nga naman si Kristo naging nato sa ngalan ni Lazarus. By the way, dili kaniyang Lazarus nga nabanhaw ni Kristo, lain ang tao. Nga naman si Kristo naggamit sa ngalan. Aron na mahibalo ta, true story ni. Nga naman wala naghiskot sa ngalan sa rich man. Murag halos tanan sila dito nagkaila sa rich man. Murag kanang rason. So, ang adlaw niya abot, namatay na ang pobre. And then Jesus says, the rich man also died. Watch me now. Ang tanan niyang kwarta, dili makahatag niya bisan usa ka dugang pang-adlaw sa iyang kinabuhi. Jesus said, kamo nga mga Fariseo, nagkaroningo nga naigugma mo sa Diyos, pero ang kwarta, ang tinuod, gigugma ni mo. But let me tell you something. The rich man also died. The rich man also died. Nawala na ko sa akong outline dere. Jesus was showing us the absolute worthlessness of money in the greater spectrum of eternity. Sabta niyo ka na? Wala. Bisaya. Si Jesus nagapakita kanato sa pagkawalay pulo sa kwarta kung maghuno-huna ta kabahin sa kamatayon o walay katapusan. Can I say it something like that? When you step back and look at money outside of this world, it is worthless. Ang tanan niyang kwarta dili makapalit sa rich man bisan usa ka drop of water dito sa impyerno. Ug ang poor man dili na kinahanglan og kwarta dito sa paraiso. What was Jesus showing us? We place way too much emphasis on money. Remember, he's talking to people who are covetous. Rich man, poor man, they both died. Sometimes I worry about our members. Nabalaka ko kabayan sa atong mga membro usahay. Nabalaka ko kay usahay maghunon ako. Ang uban ninyo kung nakay tsansa nga magmorta 50K per month, magtalikod ka sa kapabuton sa Diyos nga walay pagduda, and you'd walk away. If that's you, God knows your heart. Are you listening to me? You cannot serve God and mammon. But I just want to remind our church tonight of what Jesus reminded those Pharisees. The rich man also died. In Ecclesiastes, Solomon said, there is one event to them all, and that is death. Unless Jesus comes, it is death.
The rich man, ang adunahang nga tao, usab, namatay. And look at verse 23. We're all familiar with this. And in hell, he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Og dito sa impyerno, siya miaha sa iyang mga mata, nga diha sa mga kasakit, og nakakita ni Abraham sa halayo, og ni Lazaro diha sa iyang sabakan. Sa diya, niabot na siya sa impyerno, ang kwarta wat na'y pulos para niya. Og nakalanta siya ni Lazaro dito sa pekas, in Abraham's bosom, in that man who was so poor in this world, dili na kinahanglan sa bisan unsa, nana siya'y tanan. Jesus didn't tell the story of the rich man in hell to try to get people saved. Now, there's nothing wrong with that. We can use it that way. Pero si Kristo, wala na gayon nini nga story aron magsulay mo pakita sa tao nga kinahanglan sila maluwas bisan tinod gayud kanaog mahimo man nga ang tao makidoon niini og wow ganan ko maluwas, pero dili ka nang ras niyang gisulti sa ang story. Siya wala na gayon niini nga story aron what's the word? English. He didn't tell this story to stir up his disciples to go preach the gospel, though that is a great application of the story. Kinahanglan ta magsangyaw, kinahanglan ta mag-preach the gospel, kayang tao kinahanglan maluwas, aron dali sila mo ato sa impyerno. I've preached that many times, but that's not the main reason he told the story. He told this story to show the folly of living for money and letting money be your God. You cannot serve God and mammon. Siya nagyayon ini nga story aron magpakita sa kabuwang, sa pagkinabuhian ang sa kwarta, sa pagtugong ang kwarta maghimo sa imong mga decision. Kung patay na ka, ang tanan nimong kwarta wala na ibili alang kanimo. Truth Baptist Church, listen to your pastor tonight. 100 years gikan karon, adunay duha lang ka butang nga tinuod nga importante lang kanimo. Asa ka nagapuyo o kinsay nagauban nimo. In 100 years, nothing else will matter. Ang tanan butang nga gipalit nimo diri sa kalibutan, wat nay pulos. Ang nindo nga cellphone nawala na. Ang dako nga balay, ang nindo nga saninas, ang bago nga sakyanan, walay pulos. Asa ka nagapuyo. Wa paminaw na kung wala pa ka naluwas, kinahanglan ka maluwas. Pero kung naluwas na ka, ay daghang lain kinahanglan pa maluwas. And when you get to heaven, nobody's going to care if you had a motorcycle, a car, or a pedal tricycle. Kinsa na sa langit tungod kanimo. That's all that's going to matter. Jesus told the story to show the worthlessness of money. So, Pastor Mike, importante kaayo ang kwarta. Moato ka sa lugar nga sila magsemento sa dalan gamit og bulawan. Did I say that correctly or did I slaughter it? Gamiton ang bulawan? It's a dumb word. I can't say it. English. You are going to a place where they pave the roads with gold. You cannot serve God and mammon. I'll be honest with you tonight. Nahadlok ko walang uban ninyo. And here's why. Hangtod karon, wala gyud ka nagdawa sa kapabuton sa Dios alang sa imong financial nga kahimtang.
Imbis sa pagpangita sa kabubuton sa Dios para sa imong kinabuhi, dayon magasalig kaniya nga magatiman sa imong kinahanglan, ikaw makanunayon mangandoy kabahin sa mga paagi nga ikaw makakuha sa mas dako nga sweldo. You cannot serve God and mammon. I feel like once a month God has me preach a sermon something like this, because it is built so deep into Filipino culture. Let me put it this way. Deeply ingrained in the Filipino culture is the belief, I cannot succeed financially in the Philippines where God put me. If I want to succeed, I have to go somewhere else. And I worry about you. Tapita ni, walay mayong oportunidad dere. Na inindong ang oportunidad, makaalagad ka sa Ginoo. Makasunod ka sa kabubuton sa Diyos. I fear for some of you. I fear that for some of you, serving God is just a temporary thing until you get the opportunity to make the money that you really want, and then you'll be gone. And you won't come talk to the pastor because your God is money. Ikaw nahibalo, kumudo ko sa pastor, basin siya magsulti. Sigurado ba ka nga kinaing kababuton sa Diyos para sa imong kinabuhi? Oh, syempre, kwarta. Kwarta. Did you hear what you just said? Pero mas dako ang sweldo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Look at me. So many Filipinos live their life running from poverty, and it keeps catching them because they're not following God's will. Nahadlok ko lang uban ninyo. Kay wala pa ka nakakaton sa tinuod pagkakontento. Philippians 4:11. Would you turn there with me, please? Philippians 4:11. Philippians 4:11. Philippians 4:11. Kunana, say amen. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. Dili nga ako nagsulti may tungod sa kakulangon, kaya ako nakakaton. Sa bisan unsa nga kahimta nga na ako, diya niya na magkontento. Can I ask you a question? Are you serving God or money? Ang Diyos nahibalo sa imong kasing-kasing. Have you learned biblical contentment? O makanunayon ba mangandoy ka sa lain-lain paagi nga magkuha sa mas dako nga sweldo? Christian, there's nothing wrong with a good job, but seek God's will, not money. Pangitaa ang kabubuton sa Diyos, dili ang kwarta. Turn with me to Psalm 55. This is not in my notes, but let's look at it. Let's see if I can find the verse in Psalm 55. Psalm 55.
Verse 6. Kini ang panahon nga si Absalom nag-rebelde batok sa iyang amahan. Ug nabungkag nagyur ang kasing-kasing ni David. Ang pinaka-lisod nga panahon sa iyang tibok kinabuhi. Kini naglabaw sa tanan ang mga problema diya sa panahon ni Saul. Karon ang iyang kaugaling anak ganahan mo patay niya. Psalm 55 verse 6. Kunana say amen. And then I said, "Oh, that I had wings like a dove, for then would I fly away and be at rest. Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness, Selah. I would hasten my escape from the windy storm and tempest." Huwag ako may ingon, "O nga unta ako adunay mga pako sama sa uska sa lampate, kay dayon ako molupad palayo ug makapahulay. Tanawa, unya ako maglatagaw sa halayo ug magpabilin sa kamingawan, Sila. Akong dalion ang akong pag-ikyas gikan sa mahangin nga bagyo ug unos." Do you know what David's saying there? He's saying, I just want to run away from my problems. Diba? Makaikyas, maglupad, o makapahulay. Paminaw na. Most of the time when the Filipino says, "Muadto ko dere," you are running from your problems. And they will follow you. You will not find rest when you get there. Are you listening to me? We all have times when we want to run. Gikapoy nagyud ko sa tanan. Nang hinaut ko nga makalayas na lang. Diba? Wait on the Lord. Be of good courage, and he shall strengthen thine heart. Wait, I say, on the Lord. God came to Joseph in a dream. Patanon pa siya. Naghatag kaniya duha ka damgo. Puhon-puhon ang imong tibok pamilya magduko at tubangan nimo. Ikaw mahimong tigdumala, ikaw ang maghari ibabaw sa pamilya. Tanani mong magulang, ikaw ang modumala. That was God's dream. That was over here, Batanon pa siya. Way over here, it happened. And God used the king to bring him out of the dungeon and set him up as the second in command, vice president of the kingdom, gave him a wife. He had two sons, Manasseh and Ephraim. I believe it was Manasseh means forgetting. He says, I've forgotten all the pain and the pain of my past in my father's house, I've forgotten. Ephraim means fruitfulness. I may have those two backwards. I just read the story in Visayan, pero nalimot ko gamay. But watch me now. Way over here, God put the dream in his heart. But between here and there was being sold as a slave. Nindot yun ang katapusan, di ba? Nindot kayo. Pero kasi taliwala ni ini o ni Ana. Nay, ang pagbaligya, ingon nga ulipon. Gibudhi sa yang kaugaling igsoon. Nay, pagbiyahe nga to sa Egypt, sa lugar, wa siya kabalo sa language. Nay, slavery. And then nay, promotion. And then nice slander, pagbutang-butang, ugibutang siya sa prisohan. And then there's years in prison. And then after that, he told the butler and the baker their dream. And he said, when you go back to your job before the king, remember me. And the Bible says he forgot him. So before he got over there, he was forgotten. But in the end, God brought him out. If he'd gotten angry and bitter and fought against God,
he'd have spent the rest of his life in prison. Trust God and wait for God's timing. You cannot serve God and mammon. Can I beg you? I can't read your hearts, but I know the Filipino culture. Pwede ko maghangyo ninyo? Undang yang pagpangandoy kabahin sa laing trabaho nga dako ang sweldo and just seek God's will. Pangitahan kababuton sa Diyos. Let God decide the size of your salary. Well, Pastor Mike, kulang among kwarta. It's an opportunity to learn to trust God. If you never go through the hard times, how can you learn that God is faithful? Unsaon nimo pagkat-ong nga faithful ang Diyos kung walay kalisod? I just told you the story of Joseph. We could tell the exact same story about David. You're gonna be the king. Woo! I'm the next king. 10 years later, he's running for his life from King Saul. Daghang tuig, naglayas. God's plan is best, but it's His schedule, not ours. Can I ask you, learn biblical contentment. Katuna ang pagkakontento. Accept what God is giving you and be happy with what you have. Control your spending. Follow God and wait for Him to bless. Trust God. Trust God. Good news or bad news, God knows your heart. If you're serving God with your heart, that's an encouragement. But if you're serving God because you're hoping maybe I'll get a better opportunity, God knows your heart. Make sure your heart is right. Let's serve God because we love Him. Serve God because we love Him. I want every head bowed, every eye closed.